Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Bapak pendengar kita marhum akan menuju dalam doa. Mari kita dapat tubuh rohaki ali Yesus Tuhaki. Tema diho o Jesus Kristus Tuhan nami isude nasa dengan ni basam alit Tuhan satu tario dina paru-paru bakir yamanami di pataru hami hupara dia para satu kinari didongani hodo hami alit Tuhan marhidahitan tondil dijagai hodo sepanjang perjalanan nami o Tuhan jala parhahi fasod do hami na pataruhon amanami on mami Tuhan akan posom na pinilimu keluarga ni amanami sudah nanti tinggalon ni amanami ono Tuhan ron manaruhon amanami tu para dia falsatokin ani Tuhan di pardaging oni habo dorohanami alai ko borhat do sudah roma laman dapat ko marhite hamate ani idiom mami Tuhan martangiak tu ado pamu alu si manasa jauh-jauh nami Tuhan apu si manasa iluni nami o Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia se Indonesia ono Tuhan marhabo ni roha di bagasara di on alai na marpakiribon na mangono do hami o Tuhan
Ramar sonak-sonak doso pajumpa kana persiami di surga nok pinadademi. Marpakiri berdoa Tuhan di surya kahatam nok kubige hami. Tarlumomi manok pinasa dia kamanami Tuhami salu o Tuhan. O Tuhan tujo o Tuhan di bagasat tikyon. Bostang mama nami o di tawa nami di zoro nami o Tuhan. Postorohan nami todim na bedi mamadjagay bakena. Sa hatu daro kanjowon na bolo ni o Tuhan. Ho mana mangara mo tiba na are toddi na ay no mumantu siya mo o Tuhan. Panginoon nami to o Tuhan. Yang kada tininggal hon dia manami na posomong. Lehom maapul-apul mga puri raw hanami sa luhut. Tarlungoy magkeluarga na tininggal hon dia manami o Tuhan. Apu si ilu-ilu na marabur siya si malulong namin sa luhut. Toddim na bedi ay o Tuhan pahirason na sa pardalan nami. Mau lihat maliho o Tuhan. Satu kinari bigong na mahatam na bedi ay. Nalaho mamuday hami, nalaho marhiteo parkura ni amanam yon. Marhiteo katam na bedi Tuhan lam tubuh mapardalanan nami. Suaksoni tarluhowi namin inanami sa keluarga tininggalon ni amanam yon. Maulihat madihori Tuhan, dimulai acara sa hatu namang ujungi. Kubasa at tayong matuha sa toddim na bedi mamipik kami di bagas sa toddim. Marsangap po ni Tuhan. Pujon namin siya po ni Arion. Ho may nangrudi sa liling na haleluya. Amen. Kasama acara untuk angkatan berikata Bapak Pendeta Dr. Jim Manurung MPH yang bertakwa Indonesia lalu melaksanakan sakramen tangkap mabucian bagi Tuhan. Nanti Bapak Pendeta kita akan bacakan firman Tuhan. Yesus do nabasa bamroaki. Yesus do nabasa bamroaki. Apa?
Madonna. Bune, vida merced, abangsa na Belga. Otter, doon na kutul, yaras na. Ursto, kano, o langit, pero puhina. Parang besok pa, naman sila. Vida ma, hakanaw, matay. Hakanaw, met, nang akka na Belga. Jongjong julun abang say. Yukak ma akka buku. Yukak ma sare buku nasi. Ima buku anu duet. Lebih ihumi ma akka namatay. Marguru nasa surat di bagasan akka buku. Barto na digala ilabi. Tuni ile hodla utima. Akan amate dari sini nilai honang amatean doh menutulima akan amate nanti dok na gawe ibu memang ganu guru tu nanti udah lebih tidak rumah amatean doh menutoru tu bagasan laut api lima amatean yang kedua hon laut api doi manangis nasusuk pang tersurat di buku hangu dua ni hima di debu tu bagasan laut api penghida mak dan bagi cang naik baru rotano naik baru hanunga salpu dan bagi cang na persolo rotano na persolo laut ipe yang adong be siala hida mak hutan na bezi tuet siapa lagi cam jadi bata hima Jerusalem naik baru tapi nature soal koroan na sinanggulan ada potong harjana jadi ubigima suara nahuhu siyan abang say naman jok foto zoroni de pata tumatuani akazolma namaringan ma Ivana itu ngatunga nasida kala nasida mak ang soda kala kebata sakit saur itu nasida jadi apa sakit dia pertama nasa itu nasida siya si malor nasida ang adong be amatean nang asak ni roha nang hanggu-hanggu nang nahatsik ang disibe ang masalpo na persuluy Tungai hidup na hutul dia bang saya mak hidup mak saya pun naruh baik baru jadi hidup mak surat temai kayak apa satu akka tahun salah nasib tu hidup mak tu ya masalah aku berzulu salah berbudi nana salah usungna leonok mak nabawas siyan mual ay hangugani na sekolah tu horong kaya anon ne namunangi ba sa lubog na sa lahaw gabi di patana iba na gabi anakku puji Tuhan Haleluya. Haleang kohok, hale, patita, dokteran si presiden, STH, Tuhan lewata nama nok pahok. Yesus Kristus nama kokopo, berarti benar na ibu kata. Itu berbeda ya, nabi milik tu kabe, anak-anak kabe na persona. Ima paramoti orang ini lakem, saharodi hai nabar gaya. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat tu artinya kita. Puji Tuhan. Sangat lemah, sangat
Tuhan kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Guru habang sa namin, tangadugan namin. Ay horo, masuhami, namilitam. Atam dumadok Tuhan. Oh, namilitam. Tusakak mo, naberjay. Mula kama, ito Tuhan. Holong mi, kasuhatan. Tinulo namin. Ipilit to. Napakam mo, tulawlat. Tuhan, ito ay horo namin, tinulo namin. Ito pa ho, ipatuloy ito. Termasuk kita dokter kesehatan istihad. Oro memilih Tuhan. Agar dinaposo. Lau melayani. Asahan hatam. Asahan to hatam. Asahan pasok-pasok. Asahan to pasok-pasok. Asahan gogo nasyako. Asahan to agugong ni. Terus itu na to. Ipatupay mana din Tuhan. Pelayanan ni. Pinunutiro. Mangula na rin din. Papartuhatang na baliw. Mula din ba? Ako Tuhan. Isalol mana ro. Para buhay ni nanula na yun. Suli, pelayanan ni. Takakso, kuberkan. Tuhan ni, keluarga. Keparanda. Rumah tangga. Tumuwi na. Ito nga ni, Uriya. Balik kami ro, buat pelayanan ni berhasil. Isalo ro, akara kami pasok-pasok, asap ko, mula din ko to. Ope, yung pason. Mau bata rohani, tapos ako, ba't kita, doktor, ipasya, estep, tuyan ron! Tuhan. Kung mata, ano pa yung mana? Jesus, ako ko mana, muda ron. Tutin, kami kaposok, di mana? Ito ani, kuliah. Ay udah hunanay, maksimal. Alay Tuhan. Artik ilong-ulo namin, kasi ang ano. Alam natin kina, so kung naman, udah tumasok. Tunasakang mo, lalo nang tunaposok, patitaon! Tunasok ang may mga Tuhan. Alam ko na namin. Keluarga sila paparang na. Kuliah, masih mandati dong, alani persirangan. Yang berarti mak, Tuhan, masalah mana itu sudah. Seorang main mana, hidup ini, kasih maroham Tuhan, mana tak kenal, sudah peperanda keluar kana. Orang mulu ni akan apa sih? Pasok-pasok mak hinanamyo. Keparana sulit. Iparjagyon, ipartotyo ni. Asam takas kita cari sila. Holong mi nasuha-suhatan. Kaulah, tuwa-tuwa sis. Apatar diberek na sila. Apatar diberek na. Nawayatin, tuwa-tuwa. Kalau kami pe, tapos tingnan na noon. Sa may mana. Saharul hehe naberjay hehe may mana dari parpul upasok sa kamu nalaho asonang sorang kima ihara jalan na pinarajan ni Jesus Kristus Tuhan nan oke Tuhan alas Tuhanan sulit keluarga kuliah takut tak hidup pataron na posok tinararo mau lihat mah di Tuhan melihat Tuhan pasok-pasok ni mah kucuk pam kudu janjin oh kadang-kadang kung pasaktan yaktot na amo tinahan kung ibasang hawog ni jadi kan terjaga pe bayi mah harap dengan gay tangan mahan amo ti pasok-pasok ni mah kudu tetap kudu janjin hot dagang-dagang Jesus Kristus Tuhan oke Tuhan pasaktan mah may mana dan parpul opat baga-baga. Jesus Tuhan Rasulullah dia yang keluarga. Orang yang Tuhan kope kalau nami itu dia mah naturopon keluarga. Neroha nak kirim di baga-baga ni. Apa sih? Asyik Tuhan. Benar Tuhan.
mulai memang sudah itu mana dua nak ataru dosa amen seorang sorry namun pasang pokok cek terus Tuhan namen nanti bangunan kasih anak kamu ataru dosa Tuhan ini seorang sorry Hai mak haram dengan gay Yesus Tuhan namen atau dapat rope kau saktam dan tentunya sudah pergi dengan kau pemaham di bahasa kau pasangkan sudah pergi dengan Holland di bahasa warmu Tuhan Yesus pasangan mau di sana itikyon hot bersalina haleluya nama Tuhan ada tangan baik haleluya mana Haleluya. Jatikan saat bersenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Hari Maida. Jaga betul hakku. Puji Tuhan. Amin.